broadcasting live via internet. Daytoy di Liluwaken Ray Aldigiti OFW Worldwide. Makadkadwayo ni Roderick Molina. Hello kada kayo amin na po nga 3 million in the house to Elia ni Domingo kastamit kin ni Arceli Lizardo yaman nagmit kin ni Manang Mila Miranda ni Hamad Alaibani kada kayo amin na po nga 4 million in the house. Thank you very much for watching Caps. Happy watching 4 million. Hello to Manang Ruby Pigalapon. Hello sir kanana ni Hamad Alaibami. Agyaman akmat kini 2020. Hello 2020 to Jaynalyn Llanos. Jaynalyn Llanos. Kakabsat ken kagayem. Thank you very much kini Dominic Calpito. Dominic Atoy. Hello Dominic Calpito. Happy watching. Sheridan Spicer kanana 2467. 37 million in the house. Thank you very much. Gure kita ag-share na kapo. I-share yung mantigagayim yung apo. Tapadasa kapo ti ag-share mo. Tabarbarang umado. Nalpason gayam tagoyang wik-wik kaabsat. Alago rin kayo apo ta ikan tayo ti kuana. Dahito apo ti sumarunong para kada kayo amin.
Agyaman na kiti panagbubuyan ni Emerita de la Cruz Otaide ni Apo ni Manang Elisa Nicolas na thumbs up ko na na. Buhay ka man ng Elisa ta ikang kamanti jacket yo. Dagiti apo mayat nga gibabay ti balay na apo ibagayo apo ta ikang kailang iti jacket yo no gibaba kayo ti balay yo. Hello, Sir Roderick Molina. Good evening. Kung naniwan ng Elisa Nicolas, sampay na. Hanggang pa'y nakatuhok mo ng Elisa. Happy watching. Happy birthday kong datay apo. Agyaman nagmet kin ni Apo Ruby Galapon. May kanading Lina Dan. Kung nani Apo Ruby Galapon. Mamanganda siguro Apo. Kadagiti 8 million kalalpas mi nga nangang kakabsat iso nga medyo naladaw nak tangay Sabado no bigat dagiti apo nga day off no bigat. Happy day off kada kayo amin. Medyo nakubong na kami na po narigat nga sumurak iti internet dito yung nagti kusina may ta nakakubong. Kada kiti po 10 million nga buy-buya. Thank you very much kakabsat Elisa. Mami pabasi mo ko pick upon na. Hello Eliani Domingo, dito na naman tayo kay Sir Roderick Molina. Nasa papay dito yung ading code 146 iti malom. 146 ko na no rabi iyon manang. Thank you very much kada kayo amin na po. Ingay dadalwan ni manang Elisa Nicolas kastamad ken ni manang Mila Miranda kakabsat ken gagayam. Dayti man ti para kada kayo amin na po nga agbuybuya. Dagiti hampay nga makaturog iti daytoy nga kanito. 8 million kakabsat basilangan na po di WH nga ang daw dawatek nga maala kakabsat. Into nabigat kakabsat kurang-kulang ng ti 800 WH. Barbarang no maalan ti 4,000 di kabaitan nga panawan na po. Kurang lang na ti 800 maalak to ti 4,000. Imot konton dagiti ma-CPR nga video. Ket barbara nga po no mapagkasatan nga mapili no nyati ko na ni Lolo kakapsat baka adamo delay na mapending na kakapsat. Thank you very much kada kayo amin. Hello to Melotats. Happy watching Melotats. No pwede. Está cargando. Agyaman na kini Melotats when no ni Chenny Lover. Chenny Lover? Tikurang ko lang WH Chenny Lover. Yung konti na lang. 800 WH. Makukuha ko na yung 4,000 WH. If God permit. Wow, malapit na sir. Basit langin ko na da. Una po, basi lang nun. Barbarang tumulong kayong agi-play. Agi-play kaya po sa sangapulo yung oras. Sangapulo kayo. Sanga gasudajay. Tapos adot agi-play kiti videos ko po. I-play aga bumaniit pa dati TV kon dati. May sanga cellphone malmalam apo. Barbarang into nabigat. Makala na kiti dua gasot. Bali 600 to lang nun na ibaga tayo latang inom ngal daw, no limang ngal daw no ado iti agi-play kakabsat. Barbarang sabay iti grand final city liwliwa maala ko na po ti mone ng akong konada. Mayat man ading ko nakapalo nakadikit na king ka man ng Elisa. Talaga nga dimikit kami kini mami may tatay. Iso nga nagkuanak pay dapay message ko hingkadya yan ti kwa. Nangibati nakiti kwa nata kasi masapul nga buya ngamin iti mga 1 minute to 2 minutes tapos sa mo i-like sa mo ikamti sa bana kasjay tapno hanak ka madali nga dumihitkin ka kasi no hanak nga kasjay may katanak aputi sa ba. Iti dayti nga kanito na po ko sa nga pulong salanganan
tikurang ko tapno agbalin nga 1,006 iti sabasabak. Thank you kadagiti 16 million in the house. Hello to Hamad Alaybani. Hello Marisa, kumusta ka? Balasang Marisa Pagatpatan. Tamsat dan ko na na. Melotats, mega shout out sa mga bisita. Host, pajacket ko na. Okay, Melotats, pwede ka nang magbaba ng bahay mo, Melotats. O, sino nga po iti mayat nga agpajacket? O, jaketang kayo kakabsat. Hello to Catering Cantor. Hello sir, hello. Uray, kanya mading dan, dikit na kanya mo. Hello to AMC Vlog. Ako nagsapakan alang nga nakariing alan. Eliano Domingo. Hello Ging, Catherine ko na na. AMC Vlog. Present and thumbs up down ko na na. Salamat host, hindi mo na ako mangisda ko na na. Ayaw mo nang mangisda, siguro marami ka nang naipon na isda sa banga mo. Higing Lani ko na ni Catherine Cantor, AMC Vlog. Kariring ko bisang in-share ko lang tiling ka na na. Hello Diyan, Castillo, thumbs up dan. Isasalang na ako. Isasalang na ako. Bale. May salang ka. Siyempre, konti na lang. Malapit ka ng makabuo ng 1K. Thank you. Iti pa nagbubuyan ni Frederick Castillo Fredericks. 8 gasot langanan. Thank you. Kada kayo amin na po play iti videos ko kakabsat. No, da kayo nga sudag nga mamone, kurang kayo iti WH kakabsat i-message dakto mo at apo ta once nga na-i-apply ko, bagayon tumot manong paki-play mo man dahito videos ko no kunamtol, i-video ka, i-play ka po dito yung TV ko may isang talong account iti pang i-play tap no tikas taga makatulong na makapo kadagiti amin na po nga mayat nga agpa-play tap no malayo ti WH na kakabsat kano may kang kayo ti 20 ti kadal daw nga WH madiyo pay dahil lang po ti mabaling ko nga may promise tap no tikas taga makabayad mo ti utang loob kada kayo amin kakabsat nga tumultulong nga mang papadoy ti WH daytoy balay ko. Thumbs up. Hello, Daniel C. Channel. Daniel C. Channel. Happy watching, kakabsat. Apo, wasitin sa Merry Christmas kay Lolo. Apo, parang ingana no 25 apo, dahil sa di papaskuan ni Lolo. Namone kang konana nga, maduti CPR mo, i-mute mo, konana song. 800, into nabigat no, palubos na po Diyos ta medyo na nga to dati tatang agbaling nga duwa kasot iti kasi nagpigsa nga mang tiditi iti WS dagiti kanta iti isa nga pulo nga naka-upload nga kanta ti contestant kakabsat malaksit kung dagiti panagi-play yo apo manay-nayunan nga talaga barbarang no atay ko na ni Raisin nga nayunan ng tupay Susurokton 18 million in the house. Catherine Hanti uso white kuya Hantu uso white kuya ko na Hantu uso white kuya ko na ala uray latan na Catherine no uray hanto nga uson basta ti ay kayat ko kaming maidulin amin dagiti kang kanta kaming nga videos ko dito yapo iti white tapno ti kasta napakalaglig baktomot lumakay na at least na napadasa mo tin pa nag-whitey kung kunak to mo di at least 48 ko tayong gana 60 di ka na yung kuto nga buybuyaan nagkatawa nak to mo kas jay lang apo ti for future references ko na lang. Hello to Dian Castillo, happy watching 17 million in the house. Thank you kada kayo amin. Thumbs up ko na ni Melotats advance congratulations to you. Tapno maalam to daytay kwan pag makuha mo na yung 1,000 mo.
Hello to Manang Elisa Nicolas. Happy watching. Nadaka pa lang dita Manang. Thank you very much. $16 million. Hello to Ralph Grayson Bangalan. Happy watching King ka Ralph Grayson. Happy 16 million ka nakakabsat. Oh, Ralph Grayson, magbaba ka di balay mo, Ralph Grayson. Tapadikitan ta. Nagiti mayat nga gibaba ti balay nakakabsat. Wala ding ko ada akpay lang ka na. Agdi mayat nga gibaba ti balay na po libre kayo nga maki dinikit kunada ki lablaban kunada. Hi to you Sir Ralph Grayson. Kada kayo amin na po nga dito yung nagiti YT channel. Thank you very much kada kayo amin kakapsat. 18 million. Og sala kayo kidi apo. Hello wala nagkapi ka na lang tano mamurmurayan ka. Happy birthday Ma'am Elisa Nicolas konana. Ala birthday ko nanu dati apo mapo manang Elisa ti nag-birthday. Birthday si ka magam tinakin birthday. May happy birthday. 16 million in the house. Giyaman na kapo ite ayat yo. Merry Christmas kada kayo amin. Nga wanti labas na. 19 no bigatan na po. Talaga nga gumasadog na po ite kusi-kusi. May katlod sa ngarabita tate simbang gabin. Niya po Ralph Grayson Bangalan. Happy watching. Dagiti mayat nagbabag, baba kaya po ti balayo dito ita padikitan tayo no hangkay pay nakadikit. Hello to Mami Mai, happy watching Mami Mai. Yahoo sir, handa dapay di manon datay message mo kini adingon. Siguro intunubo tatabigat pa lang di panapan nang i-claim datay intit mo si ka aputara kiti amyanan. Thank you very much. Nag-text ni ading tatayin nga na ada nag-message kanya ko na nang yaka mo nung mapantatangal daw. Dagiti ay agibabati balay narigat atahan mo ibababalay mo sa baliti mangibaba mabalin. Ay pikas jay dagiti agibaba balay narigat han mo maibaba balay mo sa baliti mangibaba mabalin. Ay kasjay awon na tatay ko na ni DJ Arner ka na may babadyo balay niya po Elisa hanapay may babadyo balay nakakapsat kanya hanabalin tagi baba. Ay, ada kasi patakaramnan sa balin. Imo yung, ay wow, sana all my kariring nadungo ka na. Dagiti, agibaba ka no, tibalay na apuhan nyo, may baba tibalay yun. Sa balit, agibaba, mabalin ko na da. Amamit ko na na. Padasin nyo man, agibaba tibalay yun. When handang makita, jay balay mo. When handang makita, jay balay mo ko na na. Ano siya agibaba tibalay? Hanyo makita ti balay. Alakas jay. Tapat padasan ni DJ Arnel tadi ko madi ko nana. Padasan nyo man po tagibaba takitantay man. Agibaba kay ti balay yo kakapsat. Awan pa iti na kay baba ti balay na dito yung kakapsat. Iso nga padasan nyo man ti mangibabata. Testing trial and error to branch. Data kanyakon ko ni AMC vlog hang ko makita Alan ang ko makita balay mo AMC vlog awan ti link na nga makita dito isong agpaisotay ko na ni Dian Castillo hang ko makita Alan makitam na babangem haan nga makita sa bali makitam nga naibabangem saan mo makita iti sa bali han makita sir kaslatay tay ayan ni DJ ko na da
Delikado ka ro doon, kakabsat. Imingoton, kakabsat binaliwanan. Aya po ye, kung na niya Aporal Guayson bangalan. Saanan nga makita ti balayo kosto ko na hangko makita ti balayo kakabsat no ibabayo. Iso nga ipaibabayo ti sabali, mabalin siguro. Check. I-check tayo ba po, patasan tayo man? Parbangon naturog ate 80 work ko, overtime ti work. Disabled dapat sabali mangibaba. Present, Joan Tandek kakabsat. Joan Tandek, thank you very much, Joan Tandek. Try mo ibaba kanyak kung na AMC vlog. Kung ka, tama pa na. Apay alam duwa mo datoy AMC dito koy AMC vlog. Adaka kukwam UMC vlog kung kuna na mo AMC vlog. Ayan kakabsat, gudi ka man pati kang kay ti tinapipintas nga sunsonata apo. AMC vlog. Alan AMC vlog. Awan si kayo. Abi watching kata kayamin kakabsat. Madama ka pumangkit kita. Dali tayo pwede ka man kita manalan na DM mo. Agpaiso tayo kunayo. Melotads. Hello, ka-aimers ka na ni Joan. Sir Alan, ibabaman met kanya ko na alawa damalan mo nga ibababa tayo pantalon ni Guayson pangalan. AMC Vlog Cortez. Sa ibabakin ka. AMC Vlog Cortez. AMC Vlog Cortez. Adupay king kaalan. Ayan kakabsad, 289 na saba-saba alan. Ibabak alan share ko palasan ta. Ayan, data. Awan makita jay link dito. Ayan na po. Yung ibinaba ko si AMC Vlog yan. Paki-dikit yung si AMC Vlog. Nagbaba ko pero pangalan ni AMC Vlog ang naka ano dyan. Inikat na. Inikat na si Kan. Madi na kayat. Naibabak balay mo. Awam mo ti kasano nga ibabayo ka awam mo ti makita dito yang ko. Taimbabak ngayon ni Alan nakita nga napangam. Awam mo. Hello manang Mila Aquino, happy watching. Alan, talaga nga problema dati kakabsat ken ngayon. Imbabak tay balay ni AMC Vlog. Nakita nga naipost dito yung minikat na mat. Madi na kayat kakabsat. Ala po yeho na da kakabsat. Dagitay da duma agusar da iti code awan madi kanyak. Ala nimbabak tay balay mo nakitak tay link na madi na makayat.
Invisible kuna ni Catherine Cantor. Nagpaiso. Maya takon nga talaga nga sa bali datoy mapaspasamak ti lubong na po. At ay imbaba ni Eliane Domingo, nakita nga ada link na nga madi. Hello kakabsat ko na ni Manang Ralph, ni Manang Angelina Cortez. Ralph, natakawan ni Lolo TYT iti style nan natakwatan ni Lolo YTT style nan ko. Madi, imbabak ti balay ni Alan. Nakita nga naalak tay link kakabsat ken kayem nga Madina kayat kakabsat ditoy. Imbaba mo ni Eliane Domingo ti balay ko. Nakita nga nakababa ngam awam mutten Imbabak balay ni Sir Grayson. Imbaba mo awam mo ditoy. Agusar iti nightbot. Agusar ka ti nightbot kakano kakabsat. Lina Cortez hello ading may nailibay kumeten kananam. Awang bosing invisible kakabsat ken gagayem. Invisible talaga nga madi. Agusar ka kano ti nightbot. Kasar ti agaramit ti nightbot Apo Diang Castillo. Nightbot kakabsat ken gagayem. Delikado kakabsat. Nightbot kakabsat iti masapul tap no makaibaba tayo. Awan makaibabalay na ito talaga na Awan ti makaibaba ti balay na dito yung kakabsat ken gayem. Iso nga delikado. At hello ate Lina kano ko na ni Mami May. Talaga nga madi nga talaga ti agibaba dito yapong. Madi ti agibaba iti pantalon dito Siyempre comiendo. Mayaki. Bisinya to karaki. Hola todos, díselo. Hola todos. Happy watching. Come on. Kasi dami ti photo. Daka no ipakita ng picture na po, ipayara sa as na ipakita kano tay picture na. May isa mga parayad ngobing. Hello, stricto ni Lolo Bossing ko na nakakabs. Hello, when ading may stricto nga talaga nga rudo ni so nga medyo awanan kakabsat. Hanga madinang kay tag pagbaban. Kita nyo kano ti picture na po na At ay picture na di eskwela. Data timbaga na. Kita nyo kano yung picture na parayad mo ito ating may isa. Okay, guwapo. Yan. Yata. Data kano ti picture na po. Yata, adios. Ipakita na tayo picture naman ang hindi di eskwela kasi katatawon nga picture da bayadam ti 10 euros. Duwada 20 euros kakabsat ken gagayem. Guwapo balungong ko na ni Manang Angelina. Tu guwapo di ho ti Tita Angelina. Recuerdo. Hello to LB Pasco. Happy watching LB. Inalan na niya jay. Imalaan na nga bosing ko na nakakabsat. Ayan kakabsat, impakita na tayo picture na tano kabuyain nyo kano so inyar sa as na. Daya po ito lagi syantik. Wow, pogi. Yo amigo de amigo di hote muno bote. Amigo di bote kano kakabsat. Gayim da kano di bote liya kakabsat ken hirap. Grayson. Kitam na ipakitam tayo picture ko kung na isa dyan. Hello talaga tayo amin na po 15 bravo ni Balong ako na ipakita na kakabsat inyara sa as na nga ipakitam tayo picture ko papi ko na so ipakita kakabsat Jai ko na hello Diang Castillo. Ayan padikit naman nakababa ka mat si ka Ana Derek kung ka nagtaok Aguri ka. Ne, baka may report ka. Padikit ka no kakabsat ken gayam. Makikwan ni nag 2 months na 847 iti views mo. Apo, 514 iti subscribers mo. Sabasabam nga kunana. Nagawam mo nga puso nata nang i-down thumbs down king ka nga maysan. Yan. Madama agpimpinta ni Ana Derek. 514 na saba-saba kakabsat ken gagayan. Nakado pa yung comments mo no 302.
may kanto ta intanto agpinta di igid ti bye dito Puerto Derrick bidduang kanto. Ijay kanto igid ti bye nga mga agipinta. Ta sakto ti para video. Ta i-upload tanto. Frederick, ape, one tilugam mo. Di ba, dan sa damon sa kotsem? Intantok pa siya man na video-video. Ada kayo amin na po, pakidikit siya man ni Ana Derrick, kakabsat ken gagayam. Yan, may bakas ako. Nakaduk viewers na 847 na 2 months ago ko na magamin. Nagwapo pa tayo naramid na barangay nga tap-tapaw kakabsat ken kayam. Apay daya barangay mo nga hanga nakatapaw. Ayan kakabsat, happy watching. 18 million, hello manang Mila, bye-bye. Nasakit ti matakong ko na. Alam mo manang Mila, ginanaka manang again, thank you very much. Wala i-open mo lang cellphone mo, tanong mo nga kitang amin, ay silent mo lang na batamtag sa usaw-ulat tatadakaduam. Hello, LB Pasqua. Hi, sir. Ko na ni LB Pasqua. Ma'am Elisa, panukli na po ako, ate ko na ni AMC Vlog. Hello to Manang Mila Aquino Miranda. Thank you very much, Manang. Alawun la. Dagiti na babakat kakabsat. Narigata na po nga talaga iti siyempre nagbabasit gamin dagiti kwa na. Agito'y letra na. Wala siya kung maulawak Mildred. Iso nga kwa. Salamat sa dikit ko na ni Apo Elisa Nicolas. Manang basit pa yung balay mo. Masapul nga padwom. Ibabaam tibalay, ibaba ka tibalay mo ipinta. Nabayag kami nga nakadikitin na Ana Derrick ko na ni Catherine Cantor. Hello to Eliani Domingo, nabayag kami nga nakadikitin kanang kakabsat. Kayo amin na po. Thank you. Kadagiti 18 million in the house niya orasan. Hello manang Angelina Cortez. Kumusta manang nabannog ka? Ayan, past 35 minutes kakabsat. Nababa bananas ko idigamin bossing. Nagbaba bananas ko. Kasi napo Diyos kanya kapo ko hanga bunga ba isulat ang bunga nga to at iti kada ko gumato ti sa nga pulo so nga mapansa nga jak mo numono mo nababa kun ading ko pay awampay nababa akon ading ko awampay apay ko nagbabawas bumasit kano kasi masapul kayo kanu ngamin nga da kayo nga da whitey na po tapno bumahang nga bumasit masapul kayo nga aga-upload iti kadaal daw tanuhan nyo ang kaya upload as lagbalin kayo nga hanga active iso nga labsan nyo ti maka Domingo aga-upload kayo nga aga-upload kakabsat tapno ti kasta ka ang ma-recognize na kayo ni kwa nga active kayo ngamno oray mang video kayo i-upload nyo ti kadaal daw tapno ti kasta ka kasya ko 336 nga videos din na i-upload ka na po nakadaw kakabsat. Hello Melotats, nagsasalita na ako ng Ilocano Melotats, sakalo ko wala ka pa dyan. Hello to Melotats, thank you very much for dropping by in my LS. Lina manang lina, na-redep kumet na madama nakabuy-buyan ti live mo, nagdung sa akmutan, na po makapadung sana nga talaga. Makapadung sa apo dagiti live ko, iso nga nakadung sa kanon ni Manang Angelina Cortez. Ni Catherine, hello sister Lina, handa inted title back. Yes sister, ko na nakakabsa. Alam mo ulit, dami mo ng video host. Dami mo ng pero sa lahat ng mga video ko 336 videos Melo host, Melo touch. Opo,
116 ang naka-CPR. 336 videos, 116 ang CPR, mga kaibigan. Ewan ko kung ano ang gagawin ko sa mga na CPR. I-mute ko na lang ba o whatsoever? Okay, bahala na sa bukas ko na. Bahala na bukas, kakapsatkin kagayem. Nakikinig lang ako kahit di ko maintindihan, sabi ni Melotats. Ni Melotats kakapsat ko iso ni Chenny Lover. Melotats, ayan si Melotats. Catherine, si sa aman ngem nakalibay kehe ko na. Nakalibay kakapsat ken kagayem. Ayan, na mga remix nung ititid ko kata kayo amin kaanusan nyo na po, kinsing nga naka-online. Tag-live na ba si tapos anak tumaturog, Sabado na bigat iso nga. Baka no malpas na kag-live dito, ag-live na page madamdama. Tasulsuliti ko na po sa balin to wanted live ko ti bigatan. Tanagado amuyo ti people reach views na ato yapo ate page ko 658,000 people reach views. 658,000 kakabsat iti naka-views. Kaya nasa one naka-view no kunana, amin nga tao dahito nga Domingo 658,000 kakabsat iti people reach kakabsat. So nga nagngato ti rate na tata nga maawamot nga umato iti awam mo ti magitak nga bayad na nga ibagbaga na. Hello to manang Angelina Cortez. Ay lang sis, okay lang ka na. Hello Ana Derek 2005, happy watching kakabsat. Ate kanta ni Kwan ni Josephine Ragasa Revolta na po ti iso apo iti leading iti People Choice Award kakabsat. Jack Mariro ko 65,000 kakabsat ti views na. 65,000 views iti views dati kantana. Iso apo ti umuno na iti leading iti People Choice Award nga maamuan yun to na puno sino ti mga back-in to no bigat. Ta 19 no bigat aglas apo ti YouTube kon Facebook page competition dan. Hello to Heidi Pinol. Happy watching to Ma'am Heidi Pinol. Ni Ana Derek. 13 million. Thank you very much. Agasam ta views na kakabsat 65 followed by 52 million 52,000. Sumaruno ni tapos sumaruno nga 45 sa time nagado TV views da. Kadagiti 13 million na po ala agan anos kaya po. Anayak lang po nga 1 hour and 30 minutes dahil live ko sanak tumapan ni Facebook page. Kasapa pa'y kakabsat uri ka awan trabaho ni bigat awan trabaho ni Mami Mai so nga sulsuliti ko na po iti ag-live tapno ti kasta uri nohan nag-live no bigatan naka-live naktatan at dalanto lata puntos na 19 na bigat Sabado manin na po gitayag bakasyon. Kita nyo po naglaka ka malpas ti maka Domingo nya. Magsasarita nyo lang dito madamdama may sa Domingon. Nalpas ti 2 Domingon, nalpas ti 3 Domingon, swell down. Nagpaspas daw kakabsat no at buy-buyaon nyo no kasjay. Madala ka kita-kita inyo buy-buyaon nyo ang kay glaladot nga ka nagtrabaho, madamdama malpas may saldawan, no. Torog mo nain, berinto mo nain. Talaga kasjay kakabsat ken kayem. Siya ko na panamo tatay mo nagisuro ti ramit ti sushi. Napanamo part nya mga part-time daya po adamo extra work ko nga mabubayad ko nagisuro di may isang restaurante na yabanda. Hello ko dagiti amin na po nga 16 million. Thank you very much Eliano Domingo, Ana Derek, Manang Lina, ni Catherine, ni Melo Tads, ni Dian Castillo, ni 2020 sahod tumayab mapanjay Pilipinas ti sahod ko na ni Apo Ruby Galapon. Maya manang ujay Pilipinas ti pagtayaban na
naragsak dagiti agawat kakabsat ta naisabay ti Paskwa po adu ti masapul da ngagatang-katangan da. Tumayab kakabsat ako inya nga road ano sila tano awang kwarta da magsakit mo tuulo da kakabsat magsakit tuulo da awang kwarta da oray dito yung awang kwarta dyan dito yung sakit mo tuulo to yung pampanunot 11 million. Hello, Ate Ruby. Hey, ading Lena. Ako na niya po, Ruby Galapon. Giti 11 million in the house, kakabsat. Thank you very much for watching. Pa-thumbs up naman po nito. Hello, Joan Tandek. Mega shout out. Merry Christmas, Joan Tandek. Medyo, Joan Tandek, happy watching. Kada kayo amin, kakabsat. Ken gagayem. Gure kayo man tamang kita nakman ti Ilocano song medyo nga Ilocano song balsenan ko na nang kakabsat. Dahiti man ti para kada kayo amin kakabsat ken gagayem. Salaka batching. Apay awan signal suns kakabsat ko. Papastati ang salan. Abalayanan, kakabsat, kagayam, sama kayo maturog. May oras ka din. Alas 10:21 dito ya po Santa Cruz, Tenerife, Spain. Alas 10. kararagsakan. Medyo naladawak tatangal oras. Daw anay sang sangayan. Dua a puso indan agmay maysa. Abalayan ay sua ate Rebisyak garod awan signal na. 11:21 na tibigatin dito'y quite sir lah maturok ka man ang Ruby. Yan to oras no makariing ka naka-day off ka na bigat no awan. Anak ta isudanti ang naragsaken na talina. Pakidikit yo apo ni Ana Derek 2005. Daytoy abulan, daytoy metla tawin. Nagmaseta sa kadagitoy abukbukel. Daytoy abukel, isuti dungdungwek. Tinartari patok, tinartaraken ko. Ninabayag at tempo. Ibitin mo buk, dagitoy abukbukel. Nagsabong nagbunga. Naturog ang tatay 6 to 10 sir no hanak makaturogin iso nga hanak makaturogin 6 to 10 apay awan trabaho manang 6 to 10 6-7 Asmin ka anak pa'y dumatlas bang amang murmuray tuy pusok analda ayan mo asa nga agukrat kamampay taliw-liwa awan sir Jack rumor ita inton 26 day of kota adda kano exchange gift me paturogin na nakamit ni sir ate ko na una talauna ko manang alauna 21 kuna na ko siyempre bigat titan ala ko yan anos mo palagbuya ka road 14 million ada sir trabaho na nalulugawak dito'y kada amok naluwag ka nagpintasan mayat no kastati amo na nasangpo da hello Catherine dita Qatar kumusta ka Kate ayat manging kulbo siksikat pagduyo agyaman na kalagiti apong 21 nga nag-thumbs up kastamit apo dagiti
Dagiti 14 million in the house nga naka-online na po. Nga nina kayo makadano na po iti 1.6 kakabsat. Thank you kada kayo amin kakabsat. Iti ananos yung agbuybuya. Iti nano mo nga live LS dito numutibya. Nasa papay kakabsat nga maturog kayo. Agdingdig kayo pa lang ito kung makaturog kayo tulatan. Ada isem mamakagura, ada isem maray awen na ka, ken isem mang pagustukin ka. Uray adamin kanya karigat, uray painuag kupong tuta, uray painuag paspasin muda, noyas man nagriknak mapagmaya. Isem ka man biyag ko, kawagam daytoy barukong ko. Isem mo, isut magay ayo, daytoy puso gagwan tilimbo. When sir na maturugak madamdamang mga tres, siguro bumangon up to 11 nubigat, isuti isungagan ano sakpay lang dito. Okay? Wala ko hello yan. 0 5 2 7 nila. Accept ka. Pero nung kakakwa kayo. Di kayo pa naturog balong gwapo manang among manang Sabado no bigat iso nga maturog danto no alauna gito alas 12:30 kasi jay iso nga buybuyan ni mami medye kwarto dati na kusina iso nga kanya-kanyang buhay kanya-kanyang biyag no kastoy no awan ti basa no bigat. Hello to Diyang Castillo, nakaturog madamada palaga ay ayam manang umariwawa kami. Kanya-kanyang buhay no kastoy nga awan ti basa da iso nga moreno maturog kami doon no alas agreeing kami no alas 11 mabalin maning kasya unso ako na siyempre kakasida mo piman nagdistudyante nga kano ti panagsabado na papi ko na ni Edric nitaktangal daw Lunes apo mabayag pa kwentaan na Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes 4 días mas para Sabado kung kunanan piman so nga mailimot nga Sabado at aglang ay dito unog ti balay ta kasjay nabannog damat akas lamo lag trabaho tao rin da di eskwela da pampanuno damot piman. Kampay lang at taga-away isa sa irwenyo banbanog mo manong kanyak tiagayat per jem po kenoras tano ko maiti indaton mo kanyak ni ayat tano ko mano kinayat ka dinagos ka kumangay nalawa tauray puspos ipong pagkasanga pulo pagkasanga ribot ko'y nakin ala po kakapsat ala ka ano sa nyo giti non-stop ang balse ngayon nakipatpatayab. Hello man ang Adelina Portuguese nangaturog kan. Hello Derek. Hello man ang Perli Taglipay Matias. Good evening ading Roderick ading May Melotats, pwede kang magbalse Melotats. Amwem nga tuy ayat rimusin gapukin ka tasika. Good evening manang Perlita Aglipay Matias. God bless you kuna ni Mami May manang Perlita. Apay Naimbag nga rabiyo amin, marabi bigat malemal daw kakabsat kada kayo amin apo. Da kayo apo nga buybuya, tamok nga iti bubuya dito itatak mostly dagiti dadtoy abroad. Di Pilipinas nakaturog da pailaeng.
Good evening, good morning everyone. Now happy watching manipot kini manang Perlita Glipay Matches. 14 million in the house. Go 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 go. Nenti ay ayatek no dilaeng siksika. Dua kamla agbuy-buya ita ako na na. Kastoy man gayang iagaya, daytoy alubong anyan adayag, di kaungan anyan aragsak, tuok tibiyag ket malipat. Sipot idi siyak ti nagaya, daytoy alubong anyan asanta, kasman apag bukar arosas, mangtedragsa tuy kararumang. Sikaken siyak inta aging nayat, day tatramen ragsak. Ayan na Melo Touch. Matutukang mag-Ilocano dito sa aking LS. No sikaken siyak Sikaken siyak, ikaw at ako. Sikaken siyak, ikaw at ako. You and I, sikaken siyak, Melo Touch. Ang ibig sabihin yung sikaken siyak, nakamaten tay panagkakapsat. panagkakapsat is brotherhood or sisterhood. Ragsak no sikaken siyak ket agayan ayat, ayaten dayawen ken ilaga, amin nakakapsat nga adat ito'y abiyag, ket no kastoy tiintay amin ipamat. Hello Sister Lina Cortez, God bless you. Kuno ni Manang Perlita Glipay Matches. Thank you Manang Perlita. Dayawen ken ilaga, amin nakakapsat nga adat ito'y abiyag, ket no kastoy tiintay amin ipamatmat. Liwliwati agresat ragsak ading tumarsak, liwliwati agresat ragsak ading tumarsak. Dati pa na po iti nakipatukar kakabsat ken kaya. Datoy. Api sa bali adyo na alak tatay Dati po iti ipatukar ko tabarbareng no kwa. Cacao desgrasado en polvo. 14 million in the Ideal para house. repostería. Kakao puro kano apa. Hello, Manang. Oh, Naka-live kumusta? naka-live na. Naka-live na. Manang. Oh, Aw mo ti aw mo video. ay, wala. Hello kada kayo aming kakapsat naka-live na ti YouTube. Guni kalata. Message mo, jak itan masumbatan, tatoy batelyak, ket na dead selsan. Hello, textmate, malipatan kagadi, nuna ibusen, lugkot ka te-textken ka, pati allowance ko, ket nairaman ka, tanu awan lod mo, ket pasaan ka. Sorry textmate, amunet nga agad adalag, ket aduunay ipagkasapulak. Saan abale ken katagdrag trabaho kan, mairaman at met iti masapulak.
mo kanya mangpalag-an tuirik na tawag ko ken ka rik na ti agayat iliw ka di ka ipapananda wenno ayat ka di ipagpagana. Text mo kanya mangpalag-an tuirik na tawag ko ken ka rik na ti agayat iliw ka di ka ipapananda wenno ayat ka di ipagpagana. Text mo kanya mangpalag-an tuirik na tawag ko ken ka rik na ti agayat iliw ka di ka ipapananda wenno ayat ka di ipagpagana iliw ka di ka ipapananda wenno ayat ka di ipagpagana wenno ayat iti cellphone ang nagbaetan ta. Pasensya ang lakuman taawan ngamin tilog tuy cellphone ko ita dandanin sa paikitid ag-expire tay SIM card na ay nagrigat biyag ko sa saade ita. Ang lalo itata
Hello kada kayo aming kakabsat, madama na ka po nga makitungtungtong DJ Pilipinas. So nga paki buy-buya yulatan na po dagiti nano mo nga panag live ko. Ta makitungtungtong na ka po DJ Pilipinas si Pinili Ilocos Norte, madama na makitintinawag nya. Thank you very much. Agdengdeng kailatan na po. Napana, nagpasya, ijay downtown. Adda na sabat, ku balasan. Kinidaya iti kanigi, imisem na kasamsamgi. Victoria tinagan ko, kinunana. Inarem ko ni Victoria iti nabaya. Nupay kasta ti banag na inanusa. Ket dimteng ti aldaw, napalaos ti ragsak ko ni Victoria, inaklunan to'y ayat ko. When nagganas tunggal aldaw nga aglabas, tunggal adda ni Victoria iti den na. Ngem malas ti amin amalas, inangaw na ni gasa, ididimteng ti may saa pasama. Idi na pana nagpasyan, ijay balayda, ni tatang na tiin na nakasarita. Ay baro, pasensyakan, kaawanan ni Victoria, intaray day kay adi akaruba. Nasakit, tinakem ko, itinapasama. Ket napana, naginom iti ara. Tigasat po sinang sangita, taawanen tiliw-liwa ni Victoria, ket awanen iti den na. Naglabas ti aldaw bulan kentawen, nadamag ko ani Victoria simang peten. Dagos ko asinarungkaran, mailiwat unay kenkwanan, ngemad damet ti ubing akadwanan. Ket di tanti nagpatinggaan, daytoy kanta ti istorya, may banggit ken aya. Tanag sublin ti liwliwa ni Victoria Sinobliana, nubitin ka doblem adenggen daytoy kanta. Ala pasensya kayo na puta timawag at ino na nga kabsat ko di Pinili Ilocos Norte. Ka nakikumusta mo't iso nga medyo
Da kayo apong nagbubuya. Ala, pasensya kayon kakabsat ken gagayam. Agyaman nagtipa nagbubuya pa lang ni Manang Perlita Glipay Matias, yaho kung kunana. Ni 2020 kakabsat, ni Manang Angelina, ni Apo Elisa Nicolas, ating adat jay papanan mi nga magsubli na tuha ko na. Okay lang Manang Elisa. Nayunak lang dati Manang ti 1 hour and 30 minutes. Tabar-bareng lang into no bigat. Medyo ngumato ti WH ko manin. Ayang kakabsat, thank you. Kada kayo amin na po. Diyang Castillo. Nakitungtong nakapo di jay pinili Ilocos Norte. Kan dati Manang ko nga inuna, nakikumusta nakmat iso nga inyop ko dati mic na. Ta kayo amin na po ang boy-boyang. Ni Arceli Lizardo. Agbuya kayo ito no bigat. DJ live ko kakabsat. Agpakwanak to. Agpa-question nakto. Adun to ti abakon nyo apo. Garamit akto ti spin manin. Tao rin Sabado no bigat. Ag-live nakto kakabsat. Arami din nga admin ni Suna. Numayat. Oy admin tayo nga numadi. Aputan nakamonetize. Baka mapektaran. Iso nga kasjilatan. Ano sa nyo latan na po? Di pa nagla-live content. Ito yung motive yung no pa. Yaman na kini DJ Arnel, dita Kuwait, katakaya amin na pong hambay na katorog, ni Manang Angelino Cortez, ni siyempre ni Ana Derek 2005, ni Arceli Lizardo, ni kastamat kini Manang Elisa Nicolas nga danapanan na, ni Daniel C, ni 2020, ni Manang Perlita, kastamat kini Ruby P. Galapongan, Alawan Sir, Dayan Castillo. Nakitungtong nakaputa mamano dala kami nga agka-signal DJ pinili. Aglalo adada jay ang titingting nga tibambantay narigat ti signal iso nga talaga nga mapandalang DJ ang ti ada signal na tapno makatawag da mo kanyak makitutot da baset iso nga nakipatpatang na mo tapong pakamusta asgay tao rin nung maming kasangkay lang papatang ti mga kabulang kakabsat medyo maragsakang kamatan at makita mo tilang lang dapiman maliliw da nga minya nga road kakabsat talaga kas tatibiyag no anong madayo awanti sumang pangagrasya ako na da kakabsat agtutuon kayo di jay Pilipinas awan kakabsat ngamo rin no hangkay tutuong kakabsat utin aduti adayo no kasto tibiyag nga awam mo ti pagsapulan tayo narigat apo reno awam mo pagtrabakwan kasano nga road kaslamet lajay ayan mi sir may salang ayan signal da weng kas di manang tayan da mapandad ayan tingato ti tuktok ti iti bantay sa na nagbabao tanti bale bambantay kami na jayan da ngam napintas ti iti kalsada da iti pagbilibak iti Ilocos Norte kakabsat tauray no adada jay lipit jay tingting nga ti bambantay apo da jay kalsada da nakasemento agsasalput-salput nga nakasemento amin ti kalsada da so nga napintas iti Ilocos Norte ken Ilocos Sur tadagida duma po nga naununod nga barbaryo apo ko malanom pa lang iti tricycle apo so nga mayat so nga irantada apo ti mapandayayan ti tuktok iti bantay tanula ang maka video call kami tano makita mo ida talaga kasta ti biag ta Pilipinas nakapoy ti signal. Hello Sister Arceli Lizardo kuna ni Manang Perlita Glipay Matias. Thank you Manang Perlita. Alam mo ang kakabsat kin kagayam ko nayunak pa yapo nga 15 minutes tapno ti kastapo ko 1 hour and 30 minutes dati pa nag-live ko iso nga Espectacular. ano santak pa lang kakabsat ta. La serie histórica más Mayat ito'y apo ito'y kami ni YouTube YT basi ta po iti viewers dito ita dagida dumahanda makapasok ka po iti YT so nga no page ti pagbuya dagiti nakaring data Pilipinas nga ada load uno
muy At atrayente. kasta na po, mabalindang agbuya. Kasya ngam no dito yung YT awahanin, kakasita nawanti hang napigsa po ti signal. 16 million, hello Hamad Alaybani, Marcos Place, sir, isu umayat, dalan sementado. Won, hindi agad pinili, nagununa ka po, dajayan ti, kasla, babaras ti bambantay ko sementado amin ti dalanda nagpintas nga kasla dita ayan tayo dita kagayan reno narwarpay hampay nga nakasemento kasla kanyami takagayan reno usul-sulunok awampay nga badanan to semento iso nga nakapuya-po iti panagduras no kasta iti farm to market road kuma masapol nga nakasemento dagita. Kasano nga mo, war mo tinagado nga apit mo nga, Eric, no, ay pagnanda jay Eric, ay apit mo ko, ay mo ulog ti, bakira po awam mo, nagdakas mo ti dalan, lubak-lubak, maalam may war mo, ngin sige, kita apit mo nga, nateng kada, salsaluyot, kada, minagijay, abaw, no, kakahoy, Eric, ado pa iti saan nga makamo nga min ti signal problem Pinas. Data karon ti problema mo Frederick. Sabay man inteleksyonan. Data kumamot ti taramnon data signal ti Pilipinas. Ang naudi talaga nga signal ti Pilipinas ti problema dagiti datoy abroad. Inya karon ti uray man no nagpintas ta cellphone mo nga gawid nga uray bang ginatang mo 50 mil nga cellphone to makadanong ka di Pilipinas awa mo signal mo inya braam duli mo ta cellphone mo tadi danto katakawan awa mo maka-video call mapangkapay lang di jay ayan ti kuana awa mo ti signal da ya serbi na ta cellphone ure mo 100,000 bayad na one signal na gamitin ta cellphone mo no nakakontrato ka dito ay abroad itog subli ka ta abroad apo manunto ti baybayada mon 500 euros uno mano nga Canadian dollars ti bayada mo no nakakontrato apo nga jilinya ti mabaling gabi kasi gamin kanya mi apo ati cellphone ko nakakontrato apo iti bangko dati cellphone ko iso nga kunada idi kanya dinagawit kami no aramatam data cellphone mo di jay Pilipinas into no agawid ka ditoy umado iti bayadam ko na iso nga inyot ko apo sinuktak si SIM card na nga iso awamot signal na inya serbi na nagpinta sa cellphone mo induling kon awam mo signal na yan sukas jay narigad ure man talo cellphone mo ure man no 5 cellphone mo na one signal na serbi na for your eyes only lang dadakkel nga minti kita ta no nakapsot signal dakdakkel nga min kita da no nakapsot signal sapay siyempre gumatang iti pagpasignal no kado nga gatang-gatangan da nga para internet nga inya yung bagbagada nga pati telecommunication ka daglalak kawamot signal da no niya ikabit-kabit da nga to ti balbalay da no nagbagyo natultulatid danto pay signal naman ay so nga narigat nga talaga ti signal ti Pilipinas kakabsat awam mo ti mangbumba data signal yo ti Pilipinas awam mo signal ti Pilipinas nga talaga iti masapol nga pa no apay lang dito abroad ti napintas ti signal na jay Pilipinas kaya kamo ano napintas ti signal ti Singapore kada Malaysia kada Australia kaabay ng country dita Asia no alang mga dajila Pilipinas ti kakapuyan signal buwanan 15 million in the house kakabsat ken gayam apo dagiti signal lata problema nagagas sa tibulo nangiyakang iti adobo ngemisuna ti simmango subasken aros kaldo nagbeladan ti karao isut in patay ti loko nay diretso kampusanto
lubak-lubak ti daldalan sir kakabsat ti kakasi ti barbaryo taga barbaryo. Kasi kami ng pagsiyatan na jayamin medyo semsementuan ta kanon dati yan ti alikod ti eskwela mi ngam mga semento daji mapanjin ti balay mi. Atay mo lang napili mo lang ti sementyon daw ti man no ti semento hamang agkakamot awa na. Espiritista ka na kakabsat. Aglatlati alabaha, kalpasan ana idaig, di pasyente ako'y kuyag-yeg, doktalti namutok siya, tetanutin patay na. Oh, denggan nyo dati kanta kas jay tetano kanutin patay na. Ada laladutin aser no awan ti signal na dito ya brodan. Apok laladuton na po no awan signal ta brod kakabsat tawanan. Ini kada ti Facebook, ini kada ti YouTube, ini kada ti Messenger wana naga back to normal. Cellphone man na uno, telepono uno, Telegram. Dit send money dit kunanan to manen. Na kuha kayo Telegram iti nga dit dot apo send money need your family ko na manang di pa manang Angelina namo nakita dayjay ko dayjay mo na dano na natin telegrama nga come papi mama is ready kung nanano ka agawid kanta agawid kang papi ka naka-ready ni maming kung nanano ka kas jay kakapsat nog telegrama ka no adung awards uno adung awards ti bagam adung bayadam telegrama garod dot ko nanam aman aser ko naglalaw mo ni manalagip ko tuyin hindi ako telegrama daw may telegrama basaan ka send money. No girlfriend, papa ni ko na nano ka. O, di ko sto, in shortcut nan, ba si binayadan nan. Si kanto mo tayo, pawit kanto mo tayo. Ada do ti sawom, ada do ti bayada, miso nga basi ilang i-shortcut mo pa yan. Di ba puro bibigalapon nadanong ko dayay. Dati nga panawon iti telegrama. Di telegrama po hindi ko nakiniinang ko. Inang kastanto manti alaok telecommunication engineering dati GRCO ko na General Radio Communication Operator ko na dit kaya nasa una da kaya nasa unda jay dit dot takili-kili gayam jog baganan kaya't ko kumatik balid di nga GRCO General Radio Communication Operator no adakas jay mo ajag trabaho iti radyo Angelina Cortez. Ayan talaga magpaiso no basi lang i-shortcut version come ate mami nablo lalaw dati kay niapay ko na niya pero bigalapan mayat kakabsa dati istorya telegrama no hindi mo tiyempo ti radyo apo tay transistor radio ako pilpilim pitpiti matay baterya po tano makadeng ka drama napadasa dadya mama mo pa ibilag-bilag no saan taltalom datay baterya na lalok pampamayam ikamti silin-silin ti sigarilyo na tano maala di dya lalaok datay po siyempre nangin ti bayad ti baterya iti no pati baterya na mga 40 pesos iti nangin pala kwarta
So nga pitpiti mo, ibilag-bilag mo dati baterya. Opo, nag-offline sir. Nag-offline ko nata. So pay man ang walay Shakti napadasak amin dagita ko. Maya naman ang Jelina. Makasara, makadanan, makalaka manang. No walo da jiwi kwami, no nakaboy jiwi upat, ibilag mo. Ito no malpas nga may bilag, ta kumapoy aji manin upat nga nakapandiyan ti radyo, alam di na ibilag, isuntot isuka mo. Uno pitpitim to tajay. Apo kakasi kami digdig pay ti lapayag, idik ko pay ti radyo ti lapayag, idi ko na niya po, Ruby Galapang. Customer po. Mapana maki-awan ti radyo media po, malulat radyo, di ko 450 pesos. Si limagasot idi. Uri ka nagginamot apo, so nga mapana makidungog ti drama DJ ayan ti Karwame, pakaungtak. No Dino Cruzado no kuno alauna ti Rogina sabay talauna di na nakapilan nakatugawa ki Jayan. Dino Cruzado kuno nagpintas dato draman nya di nga panawon na idi nga talagan. Tay drama nga radyo idiket tay Amor Sola tay kabalyo nga agtayab. Ay ti kaya tami nga denggan di manang Ruby ko datay bianong mabalin amin bianong nya manong bianong kentay manong bianong titinggal daw awam moten aja manong bianongan palagip ko no ti Rabi matagbuyag denggan kami ti DCRH tay gabi ng lagim kunan ano ko amok kayak sa katag dramatista mo eno bigalapon kini manang lina dati kadto kita katawa gabi ng lagim kunan puuni si matar kunan ka pa amok kami naging nga drama idi. So tumunti topic ko man DJ anti ko akon ayan ti live ko datoy drama kakabsat. Nabayag da jeng panang i-share ko di dajeng ka. Siyempre awan pa idititib TV, radyo pa ilaang. Di ko si Mang Pati TV, ijay barangay may sa titada TV na kakabsat. Apa agpipila kami ti ada Betamax di ko nagbaling nga Betamaxan TV awan pa Betamax na ide di ko na da Betamaxan Dua Fernando nan ti karayo mga buyaanan si matar na bayagi di ko nan hamad ada pa iti agayam padak ka nakabadas kasta adamet gay apo siya ka talta adik na kidi basta no mapanagsado ko naka radyo na kung panaglabati uniform kita ka naka radyo na pa no napintas na tay tukar i-volume ko mo kasalanan pasalamot madamdam agayam ka wamanin ti baterya gumatang akto manin unipilpilik to manin hindi kuan nagbaling nga da Betamaxan hindi kuan binmanang matiadong tattaon gimatang da TV ada antena nang ada antena na pa lang hindi paisaw antena nga malay ti IBC Channel 13 Lawag City kunana ide. Po ni Inday Baduday ti muna nga nabuya kakabsat ni Inday Badiday. Dagi man. Ano da pono midi ka, no da pono midin ka po maragsakang kang kakabsat, no da ponom. Agpatukar ka di balayo dato lampana mo tan nagpasala ka mo tan puno nga di baterya pailaang damot in regalo da kanya nga puno ide si mangpot da jantik in regalo na idi ni nagringgor da kininang impay sublinan ko kayo lata ta puno ko naninang sa bay sublinan so narigat. Hello po Ruby Galapang agbayad da pay ID sir no makabuyat
Awan nagpabayad da 2 piso kas jay. No pelikula di 2. Hanggang sumurok no ang kagbayad apo irko datari daw. Ano yung mahal? Idubing kami siyempre sisirip ka di jay. Masyan dan tumo lang king ka. Sila sumurok kayon. Nga magbayad dito sa marunungal daw. Kung natakalawin. Kaya ayatam mimot na na. Idala pisak mimot na no. Ritay pada mga nagaangdod gobing diya ka. Ano sa mon. Makibuy-buya kong laang. Dumon to tiaglako-lako ti kokornik di unugan. Kaanan ano da kwartam. So nga nagagat kami di ubing kami agbuod agala ti bote lako mi no bote landok tada pagbuya mi ti iti Betamax. Man as jay di manang Angelina. Nagagat kami dubing kami agpidut-pidut no daya lilang minga umay kay man na agkaliti danon daga ta ibugaboran nyo di ka tandanan kayo nagagat kami kidin ta ada pagbuya minto maninti sini iti rabii di Betamax gumanang perlita matjas aglalo dagi karuba minga gitay nababa nang idi manang apo sumurot ta ikatam tay sapatos smuggle mo. Ito no, rumwar kayo malpas ti pabuyan niya, one tay smuggle mo, tinakaw dan. Aglalo no, bitswok na Spartan nga napintas, sigurado no yung batim girwar, ito no, gawid kayo, one tay smuggle mo. Agkalindusang kanto manin no, kasano pa nagibang kiniinang mo, no, napukaw mo. Ti pamayak, hindi ka kwa. Ikatat ti smuggle ko, ang iba, bati girwar, kusibot ko, kakabsat. Asla talagang nuhani di pati ni inang mayagbuya nabarto ni amang ati agdami nga mayuli-uli apo inyuli nan tay agdanon si mangpot kami nga ni inang aglagi kakabsat ko apo ang kayo makauli nagyan kay dita okay dinayo ko nananto ito nabarto nga amang men awanin naantay tumamapan rabiin ko namin kasi kakatawa ni manang perlita glipay matjas ada pa jay karuba mi manang perlita nababa nang da nusumrek ka di jayan ti pagbuyaan nito no agawid ka po sigwa insigida nga dalusanda dagiti pagpadda mi ti kaya na nalinis lata so nga nagrigat ti sumsumrek ti balbalay ti nababa nang idi ta aglalo no ti ubing dudungrit apo anda nga mo ubing nga dudungrit idi isuda ti makabasa tatalgiti na baba nangen awanin ti babalindan kakabsat ken gagayem pimubrida mo lang ayan at tatagiti na baba nang idi pimubrida dagiti na pubridi bimanang da inyarata nakarmada kakabsat iti kina istrikto da iso nga kagurat no da duma awo manang talaga nga piman ti biag chu idi pimpiman ti biag idi paglalo no mo pobri kay di ako agiti ka babagyam ako agiti bawa ka bagyam ako mapangkajibalad ako umay manin umutang datang kunada king ka umay manin umutang data ninang na data kunada no kwa popiman at dagiti dadu mga na agiti nababa na ang idin awanin ti ba nangan dan dagiti dagdagadan na isaldadan na ilalako dan tatadagiti na pobridi isuda mo ti agpapautang kanya dan so nga talaga ti biyaga po ti may isang tao ko agtulid-tulid kukam tatatek katawa kukam tumuti agsangit iti sumarunungal dal daw talaga sir ko na ni manang Angelina Cortez ay when sir kakasip ka sumirip jay tawa idi kong awon amanang siyempre nawang pagbayad mo uray man mo puso da siyempre tegpas sa tubraan data siyempre makabuy-buya tayo mo ignoranti tayo mo idubing cho la uri latan uri dos latan ko na mo latan na kagbayad ka latamatan isunto man ti share ko no live ko dato into no sumarunong ag live na kakabsat ta pikarag man dagitay nababa nang idi nga agri kasjeti ugali na apo idi ununana adu nga tati mapasagidan no istorya ok niya lalo di live ko no adu ti tao na agkakatawa da siguro taamok nga adu di pada ka po nga marigrigat nga napadpadasan na ti kaskas jay kaslalang kwada gigin
the memories of my childhood ko na ano pa. Memories of my childhood life. Hamadal ni alay ba mi supay sir ko na talaga sir ko na da. Iso nga narigat kakabsat ti. Amuyo kakabsat narigat ti may isa nga pobre apo ta pobre lat ti pagtikitan nakingkan. Sa bagay iso nga nagrigat ti agbali. Narigat ti agbalin nga marigrigat. Ngam talaga nga napaloga lang kamat kakabsat uray no marigrigat ka. Adan to latas sumarunumot kukam tumot ti agnam ay no adan to pay bundaway nangem no kadagiti ko kuna ni mami may kanon to ayangan to agnam ay kuna nanganin to mga bahak ti loto kuna may ay matayak to kuna na mo no ka so amoy di ubracho kakabsat idi ubingcho di ba ti pagplanchacho apo idi ko ati plancha nga iti ipamuko uging uno datay sabsabot idi elementary idi high school na kakabsat kana syakti para plancha iti badok uniforme kun badbadok ada plancha mi idi nga plancha nga ikamti abos sabot-sabot at ay mangpuar kati sabot iso ti pamudajay ay samon to ikamti bulong saba tapno hangod dumkot kan datay tanagalis datay lupot kakabsat napatasa dajay no syempre awa mo ti plancha mi di mapakabulod ti plancha ti karuba la bululudo manindatan apo marunong wala ta plancha kong kunana saan pa nakarunong na po ko may isa po nga landok marunot po ipaidam na lang mo dati nga bakot ko naka siyempre narigat yung kaplantya di Pilipinas hindi apo no tayo plantya kakabsat idalapisak mo awon ipamuji rabaw tilakasa sa kanto ag plantya po narigat so nga swerte tayo ta napadasan tayo ti ag plantya iti apo ti di kuryente idi ako po mano-mano no kasano apo ti asok-asok na data nga plancha nga pag iplantya-plantya cho iso nga narigat nga talaga ikam ti kandila tapno sumulong won ikam ti kandila pa itano hang agkas jay napadasak amin dagita po samoy mala ti pinggan ikam iti bulong sabana apo naslaka mo agplantya kakaslatay mangmang kati bibingka ta mayat ti panuos na tatay bulong sa nga maksat mo at kakabsat kitain nyo nagato ti pampanunutok nagato mapampanunut ko siyempre padasan niya amin na kita kakabsat plantya kakabsat plantya ka ako nawang planya makapubulod ka plantya anak pa'y bumulod di ati ko bumulod ti animal nga dagom kuna na daji pagbulod ako hanggang umay bumulbulod ti dagom no sumunguton apita dagom pagdait dang ito maminsan ng kantong umay bumulbulod ti dagom no sumungot kun hanggang may utang ti bagas no sumungat sa paom kun ada ko di sa paom kung panumutang ti bagas no ka anda pay nakariing agugo damanen hanggang kami pay nakaririing dagtakang agtuktuk-tukon nga way umutang ti bagas kun ada manen imbagam nga sa paom kun amot awan ti kanami awan ti maluto te masapol nga pautangan nak kun ano ka ibagam nga sa paom tatagugot ka no ladawok ipmadimait pala ang padasa man nga kunanapay ko no malpas di siyempre nagaduka may sa media ti kanumi imay ka man imutang ti kalmanan umay ka man imutang tatang awang garot ti awang garot ti kanumi kunaw ka nyala ti kaya yun sikay ti mangmangan ang kami manganon agbayad kami to no dubagas mi
Nauyong nakbabagot ti kwa pagutanga kiti apo. Ang bigbigat ako dajay kan nga lilang pautangan na kanuman ti talusupa nga bagasyo animalan nyaji nyaji nga biyagi din apo. Ay apo kakapsat ni manang perditag libay matya sa kakatawa pay sumanang napadasak ang kamoy mo utang no sumangat ti bagas sa paum to nasa pa naman nga pa nagungo manin kami pa'y nakaririing at dakang nga utang ang kunada manin apoy bagayo nasapa na nuladawag pari mo dahil nalaing nakidi nga sumumbat ano no hana makautong iti sa usaunak isino ti madingag pautang ko nanto aja amang ko numabarte ko mapantuag karyara ang delikado dagiti karubang puting aldaw papamuas handa kayat ti masapakan marabyan amamanang dagiti nababaan ng madida kay tagpautang iti rabii iso nga masapul nga mapangkay ti medyo adu ti kasjay dapay tatime na panagutang na amuyo dati agpautang nga ti angut-angutan na di kwarta nga itid na nagbayad ko makangut-angutan na agsubli ka mo lang nagpautang ko makaangutan na dahil bilangan na sa angutan na po kaya nasa unday ti kasla kwa na anting-anting na ta nagsubli ka na di kwarta nga ipautang na angutom dahil kwartam sa bay nga itid mo ka na di umutang dahil ti kwada no rabi ang kababalin nga mo umutang sa paum to kasjay kanawidan na po kita inababakot nga na pala mo agsapin iti tiyempo iti kopong-kopong thumbs up and share dan ko na ni Marvelin Pichay piman mo at tibibiyag tayo iti kakapsat ko manang iso nga kakasya po dagiti nagkauna ngayon inang tayo tatatang kyo tauray no kadagito ko naramanan tayo basit iti nama ay tibiyag tadatay ka ti abroad hantay na padasan na naputi utang ti kwa dito iti kangkanan ta nalakam mo lang ti bagas dito imidji Pilipinas iti ka apog bayo ka apog kirog-kirog ka nagbayo ka nagimas ti mabayo nga dati irik nga bayom kirog-kirogom apo nagimas manang nga nagchat ti gita-gita na talaga nga nagimas ti bangan no atay kinirog nga pagay sa munto baywon apo nagimas ti baniit nakakabsat ken gagayem no awanti init ikasaura mo jay nga to ti dapugan kakabsat ken gagayem mapalabas ti dual daw no may saldaw kiwar mo ingkanto ipabayo no baywon yon ala bayo data bayo data nga agpapanagang kakabsat malmalom ado no siya kumati gistorya ti kabibiyag at iti lagip ti napalapas ko nagaduki diti apong istorya kon kung nakikini DJ Arnel ko aram mangibasa ko na ang baka apo pagpiestaan nyo apo ti lagip ti napalabas dati hostel uliwan ko no siyempre nagado nga experience ko apo nagado nga malaglagip ko siyempre pagsasaipim dahil napintas pati pakaseritaan tibiyag ti mo tibiyang no maayos saging nga ubing gana pa naglakay ko kasam data 48 years of sacrifices nga konada una sir konada misong na mayat kuma tunog tukawak maramidik to ti istorya nakakabsat lalo ko medyo mayat ti Ilocano napinta sa pati pa ng warnos ko kun dependento aji mangibasa napintas iti papanna ado ti agsagit nga katawa nga kwa ado malti kadusngit kada makalwasit apo no aramidik ti lagip tinapalabas arimpadek tinapalabas supay man ang adog sangit siyempre nga mamudanukan talaga nga adog agbuya adog dungog sigurado no aramidik ti lagip ti napalabas ti numutibiyang gana ubing gana ti panagbasa kadaglalawak apo nagado talaga
aglalo no i-premiere na nga dahito ko ibasa ni lagip tinapalabas ni ti host ti Liwliwa ko na naapaw talaga nga kwa adog sagit-sagit no kan istorya pa lang ati pa nakakaryar ko ti rabrabi nga mapang ko pa nagbiro kini ng ano karyaran day di amang ko apo sinulbong ti ay silaw mi apo nga magmag na di jay kataltalunan ka katuturudan bitbiro ka jay inang kung kunam di jay nga siyempre glumlum nga po ta nauyong day di amang ko noon niya ti papanan na nga balay din isulat at ti paglum nga natirabin pero kumudya aming nga balay nga karubam pamudam-damag-damagan anti dagtani inang awan ang kato sa bari manin apay nakaryar isuna dagtay isuna awan dito ayan na nga tanapo kung kunamidyayan ito no madamdama kakasing agbilbilog dadjay gayam kang kanag nga aglumlumang sitsitan na kanto datoy na kunanan tumutahin ay apo maubing kami mo idi siyempre maasyang kami matiso nga narigat apo ti tatang mamartet ti amang na nauyong ni amang idi talagang agmalo kada ko idi agbasnut ka giti manang ko nagriga tapo to kapsan nagriga kami nga alag po manang siyempre makasangit ka garamit tikas dyan ko apo napadasa ka po ti mapan nagbirbirok ti silsirok ti balbalay di jayan ti pagpaluman ti saba da jay ni inang agaglumlumang piman jayan ti kamarin siyempre birbirokom di jay no makakatulugan kasano siyempre mabutang mapan mo di jayan ti inang kanamang na ka ikaloya damot tasawaran day di amang ka ayam mo di ka sumangpot ang katasumang po ni bigatang ko na di ka pilitang agparang tumanin ungtan nan tumanin po kabilin na nagrigat kaabsat siyempre mano kaming ubing walo kami nga kakabsat panawan na kami ti rabi once nga na nagreawan na kagsaka na kayon tumtumpuak kami ti tawa ka naglalao kung ano nagreawan ubing kami so nga ingana ta no ada kumanang adda tay no idi da ki Pilipinas no adda tay nagreaw ti tingarabi kasla di pa ilang kasla mangmangag kuno kasla makuha ka jay agkilayaw ka insigi agkulayaw data unog mo ta napobya nakidi gaminin no nadda nagreaw ti rabi amang dajing sagana kan na madamdama labanon pag ipawuruan natin basot pingpinggan patayaban na amin nagijay banga pitpita ka nakadagla apo nagmadinga hindi ka pigsana nga hindi lumakayan kakabsat ka kukwa kamot kuna apo kukwa kamot kuna kaya di amang ko no kasjayan di lumakayan ako awan ti mabalban nagsakitin so nga sa bagay na sangpot ka na loko ti amang mo tulak tako na damay so nga siyempre kakabsat kini kayem natay gaputi sakit hello kini Ruby Galafon naloko tayo ti amang ko sigkat ti pang baot na ka sigkatan na saan baina pa uno barokos kakabsat tinungker na pinagtador na di jayan ti tinga balay mi sana inalati mo ko intungker na kanya kung baglakatahan na naalan apo ti maraya manin binansag nak ti bato nagtaklan baktahan na manin naalan natayak ako nagkasam nagijay nga lagip tinapalabas ay mayat ading Roderick garamit ka ti storyam ti biyag mo ipadalam kin ni Leader Manong Mehdi showed jay lawag ta adda premyo best letter of the week month and year konana ay manang napintas nagpintas ti pa kasaritan ti biyag ko kakabsat
No kunaday di elementary nak awanti may kabil-kabil ti salaw korkoro suno wano niya dita programa yu ti eskwela ta awanti may gatang ko ti costume mo no kunaday di ako awan kasi di langana oray no nalaing nakidi no mo ti pakirap kabilak bumaba niya grades ko kakabsat at awan ti custom no kunada di awan latan siwon latang kuna oray mo agsala ti ati pokpok dan si de awan mo ti gatang ko ti costume ko an latan nalatag salsalan may sarang ajads mga bakong ka kung naman ang palitag lapay maaglipay madyas aw manang nagpintas kanya napintas ti lagip tinapalabas ko iso nga nagriga kami baka kami no arami ta man nagsangsangita makapasangit agsangit ka no mangug mo no mayat aglalo mayat ti panang ornos ko mayat ti panang ibasa na apo ado ti agaruyot ti lulwasit na kakabsat yung patasak to po nga pagsasaipon ta mga ganyan to mat kakabsat ta i-share ko to kas may isa nga inspirasyon kadagiti amin nga bubing nga nagiti apuan anak nga high school kas di elementary no kasano apo iti panagananos tapno ti kasta maptung uy mo ti arapaap iti biyag nga konada ala po kakabsat ken kaganya magyamanak manang Perlita Glipay Matias manang Ruby Galapon ni manang Angelina Cortez na kayo po agdengdengag agpaypay sa apo ti sausaok kakabsat hanak ag istorya ti aglalaok agsabali lang ag istorya kapo no agpakpakatawanak nayon nakam no dato yan nakahangko mabaling nga manayunan ta kasi no salawasaw ka hanto nga may tugma dagiti sausaw umon no salawasaw ka nga napintas ti panakaramid na masapul nga straight nga talaga nga eksakto da ramidim nga panakaramid da ajay kwamti lagip ti napalabas mo tapno ti kasta mayat ti induyas na apo nga ibasa da di ba Manu Nemi ni Maning Nemi Ruiz amang mo kamanang agaramid na tikas niya ka ato kintas aglalo siyempre gamin aduti edit na masapul nga mo mga aramidin iti ti nga kakasyay amom mayat ti panangilikaw mo tinaunag nga Ilocano dagijay masapsapol mo ti dyan narigat ti writer apo ada nagayim ko nga writer tatay ito writer kano iti writer iso na pagsapulan nan sa iso nga mabalin mo't nga aparamid mo ti writer ta no nalaing ka nga writer kakabsat istorya lang kanya na dajay pasamak ti biag mo iso ti mga rami din napintasan kada kayo amin na po nga 9 million in the house kakabsat ken kagayem gamyaman na kapo dapat nabatbating 6 minutes sakbay ngagpakadanak adu ti na istorya manin kagyaman na kapo ti panagdengdengeg yo panangkad kadwayo kanya tamok nga rabiin apo adu ti maturugon iso nga gyaman na hamadam alay bami ipaibasam kini DJ sir nagmayat ti panangibasa na apo may isang oras na nga basa dajay pakasaritan ti biag ko adu ti kat na no ka iso pa yung baga kini nga iramidak to sir kung agaramidak to no tugawak mo kung tatapo busy nakpay lang nagadunga iya kamakamang ko sabay dato yung grand finals no sexy ka na plete puro libre no awang paggasolina ng kasanon awan na may biyahen tami mga sexing ka libre mo ton delikado sweet lover hello to Marijoy Basilio na istorya met kanyamin sir kuno ni manang Angelina Cortez hana man ang napimpintas to daya ta ay parang istorya kanyayo ko hampay na ilikaw
Aji ko directly po na shortcut la kanyayo. At adupay atin na yun na. Ngam siya pa rin udunggam to ko. Wala no yalayas nanto. Ay. At dati imbaga ni ko dato yun. Dati imbaga na idin. Iso na data ko na yun taon. Magmag na agkat-katay. May sa abading agik-ikis sa pandiling pigis-pigis. Nakaluganak itipat sagad na kadalo tisak akas na beklan. Napungay dagitoy matakag paare makiti malagsak. Para makti malagsak. Pinagkidnap mag-contact lens nga rampaak. Mapanmanen ngayon at sinubong nga agpatpat na. Taray ataray lakay apilay magmag na agkat-kat. Para kada kayo amin manang perli taglipay matches na kita po nga agbubuya kita ag message dito oy. Denggan nyo dati kansyon Sep ang Sep ang kano. partitul. Tulang Akisti lalas Ama. lapang. Uraywas akit iti ganda basta mairing ken madasma. Lapang-lapang tihilig ko dadakila kadamatsyong. Taray ataray lakay apilay magmag na agkat katay. May sa abading tiagik ikis ang pandiling tigis-pigis. May saak nga bading nalaing asunik bab. Linis sukul to'y bibig ko nalaing ngagtabako. Left and right ay to'y imat no kulak iti lalas. Kiberkulat ta basta gwapo nagyumas ti ako bo. Taray ataray lakay apilay magmag na. So pay pilay lang aro dun lang pala sa tumaray. Padili agik ikis ang pambilin tigis-tigis. Ram-ram pa agmal malem. Ram-ram pa agpat-pat na. Opo. Sep-septer akan kanayon. Was malalas makapasturon. Matyo Mayat ka no data nga kanta ko na naman ang Perlita. Talagang makapausong ka. Ngagdungag manang. Justa umbagen na tilalos. Taray ataray lakay apilay magmag na agkat katay. May sabading tiagik ikis at pandiling pigis-pigis. Taray ataray lakay apilay magmag na agkat katay. May sabading tiagik ikis nagpandiling pigis-pigis. Taray ataray lakay apilay magmag na agkat katay. May sabading tiagik ikis nagpandiling pigis-pigis. Oh mga bakla, labang kayo. Hello, thank you kada kayo po nga 12 nga kabubuya. Dito na po ti pangmakada nga bilang isag south ko kada kayo amin. Good night kada kayo amin na po dito Europe. Da kayo amin na po nga ng katkadwa kanya. Kagyaman ako na ya po ti ado. Sabay ko mga po ta kakadwa tayo tumanin sa marunong panag-live ko. Thank you kada kayo amin. Hello kada kayo amin kakabsat. Bye. Agyaman na kaputi na anosyo nga nakakibay pagpuypuyat maning kanyak. To manang Ruby Pigalapon, ni manang Angelina Cortez, manang Perli Taglipay Matias, kastamat kin ni Hamad Alaibani, ni Mary Joy Basilio, ni 2020, ni Arceli Lizardo, ni kastamat dagiti nagbuyot atay, ni Marvelin Pichay, happy watching, ken kada kayo amin na po nga buybuyag, yaman na kanya. Babay, giti 12 milyones nga 12 million na po nga buybuyag. Thank you very much. Good night to all. Hamad Alaibani. God bless and keep safe everyone. Thank you very much for watching. Bye. Oras tayo na po dito ko alas 11:36 itim Rabi dito Santa Cruz, Tenerife, Spain.
Thank you, manang Fairly Taglipay Matchasa. Dakayamin na po, magbubuyan, manang Angelina, ni manang Ruby Pigalapon. Keep safe everyone. Bye-bye, bye-bye. Nalpas ko na po tidwang oras nga panagsasao dito itangatang. Thank you. I love you all. Bye-bye, bye-bye. Thank you, kadayamin. Agsa